Isezilunkinga futhi ngazo indaba ezimnandi atsho ite ngcono ukhuza abantwana kusase eli azitshayi ungakhula mntanami wena ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le iyale sidosele emasimini nasethulini ungakhula mntanami wena ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le iyale sidosele emasimini nasethulini nami wena ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasekufeni ithi mina mntanami wena ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasethulini mina ngithi bantwabami mina ngicela niziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasekufeni bantwabami ngibamba amazwami ithi mina Dumoza mntanami ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasekufeni izelazo kanjalo majensi asibonane kokukhulula kogesi ungatheni ithi khumba mntanami ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasethulini ithi dumba mntanami mina ngicela uziphathe kahle ngoba impilo yanamhlanje le yiyo le sidosele emasimini nasethulini hayi bafana bami likhule kahle libambisise isho wonke amazwi abazali benu bafoza khulani ngonjalo bantwabami impilo yanamhlanje ibuhlungu 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 impilo yanamhlanje isima azitshayi so impilo yanamhlanje ibuhlungu impilo yanamhlanje isima iselazo kanjalo gabazi phansi khona leli pane mfosa azitshayi okhulula kogesi ungatheni zabe zitshaya madoda siphansi khona lesenluksi ekheni mosiphethe omdala ugumbo khona phana lalela gabazi
ayidle phasi, ayidle phasi, ayidle phasi, ayidle phasi. Naso Gabazi ibambe kanjalo fana mirhythm yakho hlale khonapho. Azitshayi azokhala amakatali madoda siphansi khona phane ephulula esitombogwe mphethe abafana bami uMacito bra kunjana kungekhisimusi sithaya madoda siphansi konama ngwe khona phana kozikhali komyekela ngene lalela ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ezakho mavethi azitshayi ezakho Gabazi uzohlanyisa fona kithi yezephulula lezi kogesi ungatheni khona phana emafa emlonyeni madoda siphethwe yimi umfo kathikitha madoda khona phana esigodlweni sesitombogwa azitshayi lalela uthi kwelinye ilanga usamamosi dini uGabazi khona phana ebubi emshandira madoda sikodonki kunjani ilanga liphuma ekhala amakatali siyemolo ngiphethe umdala ukhethuza uKhenani esindala uCosmas osamampo madoda liphumile ilanga sikhala lalela azitshayi ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ayidle phasi ungapho Gabazi masekunje madoda kusilila ngaliphuma ekhala amakatali siseyibro khona phane eBeria bafowethu sihlangene zonke izikholo so ayisume majensi Gabazi ezakho mfana wasekhaya azokhala amakatali madoda umfowethu oziyo mzawami omalayitha abathenjiwe kophulula besisa lazo impahla madoda kunjana kunguNovember sikanti uDecember madoda ekhala amakatali esibindi ukuthi siyoyeka ayoqhamuka amabhulethi madoda ngisho kwampana uMarikila nabo sasipondoza kozikhali bafowethu ekhala amakatali mphethe abafana njengabobede ekhala amakatali sibiza phansi kwampana emlonyeni madoda esikolo azitshayi